kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, awanen lakay. Masapol ang matarimaan ti kalapaw ta. Tarimaan ito bakay? Tarimaanam kit di itan Narigat ti agri-prepare no matutudon. Un bakay? Numalpas ti trabaho kiti garden ta. Kasaritak ni Madam Linda. Apay ni Madam Linda. Ay nawaw. Ang nga kumapay ngay bakay? Ipakadakdag iti kawayan nga ramatin ta Amumot ni Madam Linda ang agab-abang ta ditoy. Wen, amuna. Nga may mayatlatan no ipakada ta. Iti kastakit awan maibagana. At damot kit di puntum alakay. Narigat may, agapot-agap abang ta ditoy, kit basta mga alat-alatan iti kawayan da. Kasaritam tungarod ni Madam Linda tapno ammo na ti plano ta. Sigurado nga umanugot dayjay lakay. Agkape ka pa, Dennis. Ay na, agyaman ak launay, madam. Anya nga mina, hindi ko nam nga ibagam. Ipakadak ko man iti kawayan iti dagayaw, nga abangan may, madam. Apay dagiti kawayan. Mangala kami kuma iti iripirmi iti kalapaw may, madam. Ay nawaw, di talaga ayam. Agpakada kami, tanakababain mo't no basta mangala kami latan. Sige, mangala kayo lata. At damot kawayan iti asidag ti kalapaw yo. Mabalinday jay. Agyaman ak launay, madam. Awan anyaman na, Dennis. Paula bakal, imawag ti kapsat ko itay. Asino akapsat mo, lakay? Ni Fidel, tangdanan data kanong agmula bakal. Kaano ngay? Mangrugi tayo intun bigat. Talong aldaw kanu bakal. Mabalinlat tamot alakay. Awan pay mat maaramid iti garden ta, tawan pay mat na imula. Okay lang nga rukin ka bakal? Ay nawaw, wen alakay. Isupay mat ti itid na atang danta. Isupay ang maigatang iti bagas, tapno saan ang mautang amin akasapulan ta. Teksak nga rin di kapsat ka. Ibagak ngay manugot ka. Tapno saan nga agbirok iti sa bali at ang danan na. Wen sayang mat dayta. Agsagana ta nga rin bakit? Tama pantay ti anda intun bigat. Nayunam ti alayom abadom. Tatalong aldaw ta ijay. Tarimaan at tulat ta ti kalapaw numalpas taramidon tayo. Okay, ag-text to no umayo lain. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, gari? Ay nawaw, atang ka magayam dita, Viola. Kasangsangpot ko laang. Nangag mo tinagsaritaan mi ti gayem ko? Agsaludsudak ka din no nangag ko. Ay, unak lagi din no nangag mo. Adda ka di ilimlimod mo? Ne, Awan na. Ano ko matilimod ko ingangay. Siguradom lang, gari. Ni bakit may? At dalaang kinasarita kiti cellphone ko. Pagpampanunutan da ko ni tidakas. Una, tanudad dumak linuluko mo ti aramid mo. Ayan tibunin ko bakit? Ay nawaw, kitaam di taa. Anya kalakit di matan, gari. Awan mo't nga ron iti nang idiswak iti kalman. Kat no nakitak iti kusina iti kalman. Ay, what? Ijay gayam tinang idiswak iti kalman. Oh, makitam dayta. Nalipatak lang, mat, bakit? Sa dino ti papanamaya. Di talang. Sa dino manen adita. Basta titaa. Ay, tila papanam. Inton kuan addan tumanen madamag ko akalukwam. Apa yung gamin aligatibo taday ti panunot mo? Ay, bakit? Kanayon lang, nga ununaan da. Ununaan ka, tano adda aramidem akalukwan, mairaman ak tumanen. An-anom ti kawayan, lakay? Kawayan. Nakitak ti ado a kawayan a pinukan mo. An-anom dagi jay? San ko ako ko day bakit? Para kan pare rin ni Dayjay. Tinulungak laeng. Ay nawaw, kinasaritak ni Rene, kat si kakanumot tinangibaga apukanin nyo.
Ay, kwa bakit? Di mo ibagang ila kong mandagidyayan. Aguli magkalang di ta bakit? Ay nagari aya, mangibabain ka. Di ka dinatagari. Isumot lang ang mairanod ka no mailakok dagijay. Kawayan mo aya dagijay. At daya imbagak ako kwak dagijay. Awan mo. Apay nga rod nga ilakom, kat saan mo mat ako kwa. Pagkwartaan nga ron bakit? Anya? Ni, apay ngay. Pinukandamatan ti kawayan iti asideg ti kalapaw talakay. Asino mat nga ta tinaturad anang pukan? Kat impakadak mat dagita akawayan kan Madam Linda. Wen nga rod, manungaal daw laang nga awanta dito'y kalapaw ta. Kastamot ti inaramid da. Kasaritak tuman ni Madam Linda. Kasaritak pay ni Marie Viola. Ang mga no isudakit di tinangpukan. Anunda ko mati kawayan. Kat kaano lang hindi tinarimaan da ti kalapaw da. Saan tay nga amo alakay? Nala, kasaritam tungaraw. Tapno amok ti bagakan Madam Linda. Wen, ibagam asaan tapay anangala iti kawayan. Amangan kiti no panunutan na adata tinangpukan kadagita. Sapay adu ti pinukan da. Day tangarot bakit? Ang mga numakita na pa'y asan anatarimaan ti kalapaw ta. Kat ibagana anagulbud ta. Uray saan ta pa'y anangala iti kawayan. Da kayo kadi tinangpukan iti kawayan iti asideg mi Marie Viola? Nilakay ko, Mare Paula. Anya? Ay, jakman ammo kinigari, Mare. Awan mat ti mariper dito'y kalapaw yo. Adda nang ilakwan na, ngamjak amo no asino, Mare. No kasta, inla ko nagayam Mare. Wan, Mare. Ay nawaw, impakada mi kin Madam Linda day jay, tatarimaanan mi kumamat ti kalapaw mi. Ngam inununa anda kami mat. Nilakay ko ti kasarita yo, Mare. Naglukon day taatao. Ila ko na ti saan namat ako kwa. Ay, day tangarod, Mare. Numat aday baga, isupay kit di tinaturay nga agsao. Paula bakit? Anya tinagsaritaan nyo kan Biola? Nigari kanu tinangpukan kadagiti kawayan lakay. Anya? Ay nawaw? Nangusaran na kanumot iti ando kawayan? Inla ko na kanumot. Ah, anya? Inla ko na kunam bakit? Wan lakay. Saan laang anadakamat ni Marie Viola kanyak no asino ti gimatang. Ay ulay ay. San sapay mo't ang nagpakadakin ni Madam Linda? Lakit di alakay. Saan lakit di apalubusan ni Madam Linda dayjay. Nang runa no ilakla ko na. Kasaritak tuman? Makapaasar ti kasta nga rabid na. Imbes nga dati usarin tayo. Awanan, tainla ko na maggayaman. Anya ti bagamaya, Dennis. Apay mo't ang pinukan mo ti kawayan iti asidag may paray. Ay nawaw. At dapay mo't nabate. Inton sumarunaw, kat saan kumakas jay taramidaw. Da kami tagab-abang ijay. Kan may isa, impakadak day jay akawayan kan Madam Linda. Sa ita, inununa anak mo tang. Nagsasaw ka. Katkas kalamaw awanan. Nagado akawayan dita. Respeto ko mama at iti padang agab-abang dito'y No dahi talaang tigagaram. Pang-aasim ta di naktaktakan. Kitaam nga do ti trabaho dito garden me. No diyo kasapulan ti kawayan, diyo ilakaw. Panunutan nyo kasapulan mi mo dagita kawayan. San lang kumati pagkwarta nyo ti panunutan nyo. Asino ka kumaamang ibagay ti kasta kanya, ha? Kaya't mong samot nga aga-apa tayo. Umay kula ibaga saan na da kami tinangpukan kadagiti kawayan nyo, madam. Nay, kunaklakit din no madama atartarimaanin nyo ti kalapaw yo. Saan pa'y madam? Ni pari-gari tinangpukan kadagiti kawayan nyo. Ay nawaw, apay ngay. An-anuan na ti kawayan kat kaano laeng mat idi nag-repair da iti kalapaw da. Inla ko na ka na, madam. Hinla ko na. Na, apay mo takasta. Isutimbagan ni bakit na, ni bakit ko, madam. Ay naglukon. Saan ko lang arudan nga ilakla ko tapno at da usaran nyo. Napanakit din inla ko. Anya nga iti usaran nyo mat. Un nga rod, madam. Ang dati nabati iti asidag ti kalapaw may. Ngam basit maut. Mala ano sampay laang timang birok. Kasaritak to day di agari. Saan amay parbang ti kastangar aramidan na. Ila ko nakidin ti saan namit ako kwa. Saan pa'y nagpakada kanyak?
Anya ti bagayo, Madam Linda? No saan nyo pa kasapulan ti kawayan? Saan mo apukanon? Anya? Nadamag ko tinaramid mo. Inlakom ti kawayan asaan mo mat ako kwa. Ay, kwa ngamin, Madam. Saan amay parbeng ti kastangar aramidam gari? Sobra ngamin, Madam. Isungarod asaan ko nga ilaklako. Iti kasta adda mausaryo nga manyater aramidam. Pagkukwarta amat gayaman. Nagipulong man kaya mong dagi diyang agasawa. Anyati ko nam. Awan, Madam. Saan na maulit? Rumbang laeng, tasaan anasaya at ti kastang aramid. Kaasi dagiti padayo nga agab-abang, no kasta ti aramid yo. Marurudak law na yung kadagi diyang agasawa. Basol mo Na, saan amaamuan ni Madam Linda no saan ang nagipulong dagi jay? Ay nawaw, si kapay laang tinasakit tinakam na. Kaya't daklaki di aperjen, iso akasta. Nasakit tinakam da, ngamin pinukan mo ti kawayan iti asidag da. Sapay plano damot atarimaanan ti kalapaw da. Anya nga iti aramaten da, no pinukan mo matan. Nagado akawayan, dita? Imbes nga adda asidag a pangalaan da, awanan tainla kumot. Ay no, adda talaga ti madanog ko na eh. Agtanang kaman si kagari. Ang mga numauman ni Madam Linda kit papanawon na ta. Sa dino nga'y ti papananta, numapasamak day ta, Anya timpol-pulong mo kin Madam Linda si Kadenis? Ay nawaw, impakamok lang kan kwa na. Asan ada kami tinangpukan kadagi ti kawayan. Ninayo naman siguro ti istorya man niya. Di mo man ipasa taramid mo kata kamay. Amok kaya't yung aming abangan ti daga ni Madam Linda nga abangan mi. Iso akasta kayo. Pangaasim nasakit pa lang tinakam ko itinaramid yaw. Awan kami lang iti talungal daw. Inranayo kit di na pinukan ti kawayan iti si Dagbay. Amok akasapulan nyo gayam. Apay ngamin nga ilakom ti saan mo matako kwa. Di ka di mabay. Naimpag kumano nagpakada ka kin Madam Linda. Saan mo't nga na basta pinukan mo lat tamay. Kumusta ti kalapaw yo, Paula? Natarimaan ka di matlaang? Saan pa'y, madam? Ne, apay nga'y. Tarimaanin yung matan Ang mga nuadapay ti dagayo ang mabalin mi nga abangan, madam. Apay ka di. Da kami latan ti agadjas. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Wan ata naturay mat ni Gary. Apay, inapa na kayo manan. Wan, madam. Kanayon laangan nga apaan na nila kay ko. Nasakit tinakam na ta impulong mi kada kayo ti aramid na. Diyak kayat tinatangsit nga agab-abang ha, Gary? Apay ka di, Madam. Sikat ti ayan ti parikot. Anyat kaya't yung asawan, Madam. Irespeto mo't at ipadam nga agab-abang. Agpapada kayo laeng, iso adi mo panunutan anangat nga to kangum isuta. San mo't, Madam? Panunutam asaan laeng ada Paula ken Dennis tagrekreklamo. Agraman dagiti kakadwayo nga agab-abang. Ado mo't ti reklamo daken ka. Sakpay gayam ti dakes ita. Una, tagamrod ka mga rod. Saan laeng akawayan ti isyo? Agraman danom, bukbukudam kano. Ay, ko, Madam, No natangkan ti ulom, no saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Talaga papanawon kayon. Diyak kayat ti sakit ti ulo ko nakmanan, Kari. Anya nga ita. Kasano no papanawon data. diyak mo bakit? Si kantong mat ngamin, gamrod kang Gary. Diyak impagarok magreklamo da kita at tao. Agreklamo da taglablabas kamat ngamin. Di sana na maulit. Saan asyak ti kasaritam? Dagiti tattao aginundawayam ti kasaritam. Di mo urayan amapunuan ni Madam Linda. Tamo mat. Awanan ti sabali apapananta. Anya tar aramidom dito'y garden ko. Garay. Kahit kulang dagkid daw iti pamakawan, pare. Anyat ko na. Agpasensya ak. Tapno saan kaya gumurgura kanya, pare. Ha? Pasensya kayon. No pinukan ko ti kawayan ita si Dagyo. No kayat yo, mabalin mo ta sa inyo ti kawayan ita si Dag ti garden mi. Iti kasta, kat adamot ti mausaryo. Sigurado ka kaday, paray? Wen,
Tapno asidagla ang nubunagam. O sige, kasaritak to ni Madam Linda. Puan pare, ipakadam latagan ko ana. Tapno am muna. Ay na, ang yaman aklaw na pare. Ay, nawaw! No saan mo ako kwa, saan mo matngarod nga ilako. Agbalin ka kuma apagwadan iti padam a tao, babaan iti nasayaat nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.